Ovo je Aiva, AI asistent stvoren baš za građevinarstvo i proizvodnju. Zamislimo scenarij, ključni dio za projekt. Odjednom ga nema. Što sada? Pa, upravo to se dogodilo Ani, voditeljici projekta. Fali joj 500 armaturnih elemenata. I to hitno. A posljedica? Projekt stoji, dok rok naravno opasno curi. Dobavljač nudi zamjenu, ali je li uopće ispravna? Ana mora biti 100% sigurna. I tako kreće potraga za odgovorima, na stari, dobro poznati, frustrirajući način. Zove prodaju, pa tehničku, čeka na liniji 40 minuta i na kraju opet ništa. Rezultat svega toga, kašnjenje, rizik i ogroman pritisak dok projekt stoji. Ali onda na scenu stupa Aiva, virtualni asistent koji zna apsolutno sve o svakom proizvodu. Aiva odmah radi usporedbu i u sekundi daje jasnu, preciznu tehničku analizu. Odluka koja bi inače trajala danima, sada je gotova, u samo 2 minute. I pazite sad, ima još, Aiva je usput našla zamjenu koja je 12% jeftinija. I ono najvažnije od svega, Anin projekt ide dalje. Odmah, bez ikakvih odgoda. Jer ovdje se ne radi samo o jednom jedinom dijelu, u pitanju je sigurnost cijelog projekta. Poanta je na kraju vrlo jednostavna. Veliki projekti, oni jednostavno ne mogu čekati. Dakle, Aiva direktno rješava ključne rizike, od kašnjenja do, još gore, krivih materijala. I za kraj, pitanje za razmišljanje, koliko čekanje zapravo košta bilo koji projekt? Sa Aivom odgovori su tu odmah, jer kao što smo rekli, veliki projekti ne mogu čekati.